Na leo hii tuko hapa, tumezindua hii na tunateremuka sasa upande ya chini kufungua ya pili, alafu tuingie hapo tufungue ingine ambayo tutaweka jiwe la msingi leo. Kwa hivyo wenzangu wa Kibera, sasa munaweza kujigamba ya kwamba muna hospitali yenu, muna mali yenu, pahali wakina mama watakuwa wanatembea kuzaa, na sio si lisensi ya kuzaa zaidi, lakini endeleeni na kazi hiyo. Sini namna hiyo. Na sasa munaona kuna pahali watu wakiwa wagonjwa usiku, hii hospitali haitakuwa inafungwa, itakuwa inafanya kazi 24 hours a day, watu wapatiwe huduma yao. Sini hivyo? Na wananchi wapendane. Hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza kama taifa. Na ndio naambia wale ambao wanachukia ya kwamba nilienda nikatafuta baba na tukashikana mkono, waone na waangalie na wasome faida ya amani na faida ya umoja.